Alright, ngikubingelele ke mthando zemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi na kuphi la obukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje like ivideo ebese ke uya subscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphe notification bell ukuze uthole ama notification uma kukhona ke ivideo esifakayo. Namhlanje kade ke sithola ke indaba zokuthi umdlali ke oyi midfielder kwiMamelodi Sundowns aphinde ke futhi ke abe umdlali weqembu lesizwe iBafana uJayden Adams akasekho emhlabeni. So abantu ke abaningi bayayibuza ukuthi ke ngabe kwenzakalini kuyena uJayden Adams. Engisengokutholile nje okuncane ngaye ke uJayden Adams okuyizathu sokuthi ke adlule emhlabeni engathi uJayden Adams uyena othathe ke impilo yakhe. Esingayazi ke imbangela yalokho ke esingazi ke ukuthi ke mhlambe izathu sokuthi ke agcine ke esenza lesenzo engabe yini uyena owaziyo, kodwa ke okuvelayo impela ekuthiwa ke engathi ke impilo yakhe ithathe uyena uJayden Adams. Sithi rest in peace, umndeni wakhe awududuzeke. Ningakhohlwa ukulike ivideo and subscribe kwi-channel. Mina nawe kwamanje ke ivideo yethu asibambe la, nisale kahle.